Негизги маселе ошондо сиздин жериңиз азыр татышта болуп атат да, сизге берилбей жатат да, алып алышканда тартып алганда, ошону кайра алыш керек да. Ооба. Менин жериме 0 жеке менчик өткөрөм деп берип атпайбы, ушунун ичинде силер баксаңар да. Ошону Бүйткөн да. Сиз Билет тургандарына көрөсүз. Менчик болот. Та сүйлөй тургандар барбы ушул азыр жеке менчикке өтүп кетиш боюнча? белгилүү адам биз неме кылабыз? Чоңдор жок берди. Биз ушу талаш тартыш болгончу базар, элдин базары дагы жеке менчиктерде бар. Эл базары да бар. Ошону айтып бербейсиз, манча гектар, манча аянды. Малга чейин тополоң болду. Канча банкротто отурушту, канча адамдар сатып жүрүштү жерлери. Эми базар тополоң болбош керек, тынчылык болуш керек. Бул Кара Суу базар өтө чоң базар эле. Бул Кара Суу базардан 20 миңден контейнер алып $2000 сатышты. Ушул малчы банкрот болду. Мына бул эмнеден башталып атат? Өзбекстан ачылды кече. Ошо шаушу башталды. Көзөмөлдөймүн деп. Ушуну бар биз да сүйүндүк. Кайда эле бирөөнүн артынан туруп алып сот боло берсе, сот боло дагы тынчылык керек базарга. Биз тынч иштешибиз керек ал жерде. Кайда кандай Роза Отунбаеванын малында Алмазбек Атамбаев малында өтө тынч иштедик. Кудайга буйруса bundan дагы иштейбиз. Элге тынчылык керек. Кечеги конференцияда журналисттин конференциясында мен өзүм сотко катышканмын. 15 мүнөт эле сот чечип койгон, болду, бүттү. Баяман Экимов өттү деди, бүттү. Мына 2005-жылы өзүңөр билип турасыз, бүт Кыргызстан билет муну. 2005-жылы эл кууп салды эле го. Биз жөндөн жана эле иштебей атабыз, тынчылык керек, жакшылык керек бизге. Ошол жерде кууп урматтуу журналисттер, телекомпаниянын өкүлдөрү, Men Mirzayev Akınurhan 2008-жылы Saray Aile Hükümetinden 76 sot icradı 1.976.000 so'mga satıp alganman. Anan bu yerde satıp men alıp 2008-yıldan beri nalog, soskon, dagı bir qancha salıqlarni o'z paytimda to'lab жүргенman. Shunga qaramasdan 2015-yılı meni kasal bo'lib жатканымdan foydalanib Qirg'iz savdo birimligida ishlab жүрген ballar uyushgan topda o'chalari kelib 2016-yılı meni jerimni menchik jerim bosib olishdi. Anam meni qo'lda ishlagan ballarni qo'rqitib, urkitib deb bir necha 20-30 bola kelib jerimni bosib olishdi. Anan keyin men bularni keyin bilganimda kimligini bilsam bu murdagi marhum Bayaman Erkinboyevni jendari hozirgi vitse-premyer ministr Cho'lpon Sultonbekovaning jendari ekan. Anam bu yerda bular men 2011-yildan beri bu Qirg'iz savdo birimligi bilan so'tlashib kelyapman. Bir ucaqqa chechat, bir bu ucaqqa chechat. 2011-yildan 2013-yilgacha bari chechimdi sotlar tomonidan biz yigirish qilganmiz. Undan keyin 2016-yilga kelib bular meni jerim bosib, meni go'sakitim turgan bo'lsa dag'i, uni ustiga dag'i jangidan poddetka go'sakitni olib meni jerim bosib oldi. Men bir qancha huquq organlariga qaralganda dag'i hech qanday jendlik chiqqan yo'q. Bundan keyin 2016-yilda men bularda poddetka dokument jasaganligini bilib, bular duplikat dokument bilan kelganda bu duplikat dokument qayerdan oldinglar deganimizda bular 2004-yildagi 988 ga olingan registratsiya bo'lmagan dokumentni olib, bular mana 178 qilib 988 ga yerda 178 qilib o'ngdab turib poddetka dokument qilgan. Biz bu dokumentlarni bir qancha joyi ukamga, prokuraturaga qaralganimizda dag'i hech qanday jendlik chiqqan yo'q. Biz bu yer bo'yicha Gosreyestrda sotrudniklari o'ta mizaqsiz ishlarni qilganligi uchun biz bir necha marta ukamga, prokuraturalarga, huquq qo'rg'ov organlariga qaralganimizda dag'i bu Gosreyestrda ishlar ustidan hech qanday ish qo'zg'agan yo'q, hech qanday jendlik chiqqan yo'q.
biz borganimizda buni ustidan ish qo'zg'aysizlar deganimizda bilasizlar bu yerda birlikda Cho'lpon Sultonbekov o'tiradi, biz hech qanday ish qila olmaymiz deb bizga javob aytishdi. Men shuning uchun hozirgi prezidentimiz So'ronbay Sharipovdan o'ta so'ranar edim. Shu Qorasuvda gosreyestrlarni o'zini ish avvalidan foydalanib, shunaqa mezamsiz ishlarni qilganligi uchun ularni ishdan chetlatish, yana ularga huquq qo'g'dash organlari bularning ustidan uqloni ish qo'zg'ab berishlarini so'ranardim. Bu bizni Qorasuv gosreyestrida ne только men, bu yerda juda ko'p qarapayim ellarni kuygizib kelyapti. Bularni borsak bu gosreyestrda sotrudniklari mizandan da xudodan da qo'rqmaydi. Bitta masalan mana shu 178 yerga kemenda 178 gosakit jasab bergan. Biz bitta gosakitini yo'q qilib borsak, sud prosessi yurgan paytdagi ikkinchi gosakitni jasab berishadi. Bularni hozirgi qilgan ishlar bari mizansiz, ikki elni bir-biriga qarishtirib urushtirish, anan bu yerda o'tirish gosreyestrda masalan sotrudnik Shabdan, andan Zamat Baymuratov Bakir, anan Qaradaryolik Qator yetakchisi Qanime degan sotrudniklar bor. Bular hech qachon nadan mizamdan qo'rqmaydi. Shuning uchun bular bir gosakitni ustiga dag'i gosakit beradi, u gosakitni sotdan jo'q qilib kelsang, uchinchi gosakitni beradi. Mana shu orqali Qorasuvni elini ko'yga o'ta cho'ng. Men mana shu nimalarda